Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Tuwing kami kimat dah kapas sedang syuagi Khubor na Kylleng ke Jylla. UMLA jangka Voice of the People Party ubah Prestabel Marbanyang ringkat ke jeng sendan lang jangka noy lam bahakamat ke parti ke supporter ke Jylliew arja pusau ula ujol persya Superintendent of Police ke East Khasi Hills uri tu Raj Ravi UM Kising ubedeu Inspector General of Police ubepet ya ke Law and Order kalau ke jeng kena bola thom dah ke bo dah ke persyang ban penken ria ke kong bindas im na ke jaka ke syak tangan nam parking lot additional secretariat Shillong. Hapadeng gajing telat jong kamen ke kong bindas im kelak kentat benlech hospital hadian bakal syong syak tangan kelemput mentalasan sengi kenti bandawai ke sorkar Jylla bakan snapin bha ya ke surok nongpo dan sunapur. Hakenok pai sengi jong supporter u Jylliew arja pusau nasaki bagi doktor bagi nong tray ke tenaga koi kakya lem bagi bosin syar jong ke East Khasi Hills District kelawan rak lupa ya ke kali ambulans ban penkit no ke kong bindas ke hospital hadian bagi doktor ke balik eksamen kela syam baka blood pressure hakamet jong kong bindas kelahir bah. Kahima Sutengah Youth Federation keladawai ke sorkar Jylla bahkan penmi deka hukum ia ke Cosmos Cement Limited bahkan sangai mador ban pinjat bat penjulor ki kela ki betam ki bidan hapok ke Jylliew jangka ilaka Sutengah ha East Giant Hills District ha ke bala kena bagan ke company kela pom ki dieng kela ti kendo ti ki mau ki syap bat klongru ya motion na ke kelau hapok ke ilaka Sutengah. Uwei orang ba garu yau belatip kerteng kemutri pas sangma ubasyang besar kat armen Jurabat Pyrthei district beladu ilaka jong ke jingim hadin bula syayu hakatrok halat umroi hakash potrik Jylliew arja pusau hakapor kena BGAA minstam kakum gejing tip belayo lum layat ho bau tripas sangma ulami nalaying dekat skuti ban pendep yaki kam jong u hendai habalapoi halat umroi ula syayu penban hakatrok hadu bakamet kandaluat kalbau khun par ulam saujur hakani ke jingja kuwi kanong pang kebelit sa sumar civil hospital nongpo Pyrthei district kala place nam kensan hakamiat kendai trek Jylliew arja pusau hakapor kumbalai dunai a minstem hadim bu pipe drip bela pendai hakti jongka ulalai kensan watla kapara kabab miet ya kani kanong pang kebedai kahnmen kala persyang banlit panjing arab hendai kinas kebidan hakakam kimshim lapas yawi a wat hadim balit khot labun sin bat om tangkata wat ya kajan siang tia bela bits namru om shim buji satya regi kenta kidikot jang kehitu dan circle hakash potrik Jylliew arja pusau kala pakhang ya kesurok nongpo dan sunapur kum gejing ajing kersya ne kejing dawa juga kong bindas im kabla syak tangan kelemput sengi bandawa ya ke sorkar bekade ban mang pisano na kebenta ban snapin bha ya kesurok nongpo dan sunapur hakane ke sengi kehitu kala thangru ya ke doting shop jo menteri rang ba ke Jylla ukon rat ke sangma kedur jong sumbut menteri rang ba wepet ya ke trat PWD road ba Preston Tensong bade kedur jong MLA ke nongpo constituency ba Meral Bonds im UMP bedang Shujab Shen juga Kongres Natura Parliamentary Seat Usaleng A Sangma mentaka sengi ke supporter upanai Jylliew ula rezaino na ke jinglong MLA jong u na Gambegre Namar kejing bamdan ulampang kejing darbar jaka Meghalaya Legislative Assembly Thomas Sangma usaleng ula IT no eka CTA no kam na kejulok MLA hauba Andrew Simon ubedi Commissioner Secretary. Mentapat tu nyikmi Khubor na Kylleng geri. Hakasian ke baar Prem Singh Tamang ula bam smai ku menteri rang ba ke Sikkim. Kejing lang bam smai lalong ha Paljor Stadium hanong ba Gangtok. Kumbalai po hajar ngi pat ba kilawan sakhi hakan ke sengi bam smai ki menteri sarkar ki bethmai ki le no lahir thma ki kali jong ki pulit pahara ki babod u menteri rang ba ke Manipur Biren Singh ki ke jingja raja Kangpok P district ki ke kali ke bethmu banle Shajira Bam district ban pet ki jinglong jingman hangte namar ba Biren Singh umur banle chakate ke jaka hendai ashiteng lenti kala sya senit kuli ban hakile no Ka khai pateng hapadeng ke Mizoram ba ke Myanmar kelasangi Ashwa menta Shipor hadim ke Shipai Myanmar kelapin Pyrthei do bom ya ke jingking ke penyaso ya ke Myanmar ba ke Mizoram ki Shipai kelapin Pyrthei do bom ha ke sinset jan jong katayo u khna ubadang khandai snam karta uru drasing lojngi na Shiliang kawa Yamuna tangapo khat prominent kede kawa kaba ke jingyar jongka kalong hadu 100 meter
Udah kena ubah syahikai bahaban jengi. Urudra Singh ubana Uttar Pradesh udah kena ubadang syong kelas 3. Hakisian kebalai Narendra Modi ulabam smai ku menteri rang badu jongkari. Modi ulabam smai haringkat ki nyup huengot ki menteri sarkar Harashtrapati Bhavan. Katu kat ni nak kira pokmat ki belabat biang kum ki menteri sarkar ki kintup yu Rajnath Singh u Amit Shah ke Nirmala Sitharaman u S. Jai Shankar bat ki wepan. Laingot ki MP nak kathan jate lemingi kleyo yakashuki menteri sarkar haka sarkar jo Narendra Modi. Kini ki laingot ki kintup ya arngut na Assam bat uwe na Arunachal Pradesh. Ki arngut na Assam bi kintup yu Sarba Nanda Sonawal bat u Parbitra Margareta kat ba na Arunachal Pradesh pan u yo biang Kiran Rijiju. Bentapat tu nye phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Presiden ke Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ula ai kuble ye ke India pada ke Bangladesh kiri ke pelayarap ke Sri Lanka akan clear biang sasisian pan ye ke yok kot jam ke Sri Lanka kiri ke bela kelam ha ke yok kon Wickremesinghe ula ye kendo ye ke menteri rang badu ke Bangladesh ke Sheikh Hasina hanong ba Delhi ha ke sni bikile ban sakhi ye ke jingbam smai Narendra Modi ku menteri rang badu jong kari India. Sau pungut ki noyalam na Kylleng ke Pyrthei kila minjur ban yashim benta ke Jylla ke Banlong Switzerland ban perkhat kumnu berwan rabiang ke syongsuk syongsan Ukraine. Ya kini ke Jylla lakhot daka sarkar Switzerland ke lakhot ngoba hadu shispa dru pungut ki presiden ba ki menteri rang ba do jong kiri ba per hendai ke bla pentikna menta ke dang dang sau pungut. Ka Jylla ba al sngi jong ke BRICS kelas dang ha kala sngi ublei ha Russia. Ke BRICS kedai ke kenhun jong ki santli kiri bekenthop ya ke Brazil, Russia, India, China, ba South Africa, ndai kham hadin lawan penyesok no sa ke Egypt, ke Iran, ke UAE, ke Saudi Arabia bagi Ethiopia. Lapenya ya ke Jylla do menteri ketenat korbari jong ke Russia, u Sergey Lavrov. Unong yalam jaga North Korea u Kim Jong Un ulama ham lupai ki South Korea bakam dai shu ban pin ibor ya ke North daga ban he da ki balloon hapo put usam jong ke North bat daga ban sawa da ki tinghong ha kapot. U Kim ulo ong bala da ke South Korea kadang yai biteng biang ban le kum ni ke North Korea kan hap ban le daga bating e. Ulakam bah kini kinyat sngi ke North Korea kelapan her hadu 1000 saus patli ki balloon ki bekit nyo point santon ki jabo bat kam dan jimut shu benang penher balloon biang sya South Korea hendai rada ke South kapen ibor kan hapshim dak way pat ke sinjang. U Benny Gantz sudah resign no kubu menteri sarkar jong ke Israel berudawa no menteri rang badu u Benjamin Netanyahu bu dei ban pelong no ya ke election. Ulakin no bau Netanyahu usyam kabu na kathma hapedeng ke Israel bat ke Hamas ulang bak kathma kladai ban kut no la khamslam bat ke Israel kladai ban job Rew Netanyahu ban slam khnang ban yo usyam kabu ban syongsa hakashuki menteri rang bado. Daki pawa jarngut ki patba ha Israel kelami syasurak ban penlong jungya ki persya ya ke sarkar ke jungya ki kelalong ha Kylleng ki nong ba jong ke Israel ban dawa ya ke sarkar bagdai ban nyekran ya sukno bat ke Hamas kenang bagi shispa pemut ki beri ki besyak rabor ki nyawan paying no. Klaran ke jungya pen ibor preng ki patba bat ki pulet hakikat tu kat ni teli ki jaka ha ke bagi pulet ki hab ban sendret da ko ban pen prai ki patba. Kita kelong ki Khubor hakimat kimat kublai.